لآمده زاروکن پنابن روجاوا و سوریه دی یک دبستانه ده لی به دو زمانم پرورده دبن. مروفهین بونه که زاروکن کرد به زبان عربی پرورده دبن لی دوی دبستانه ده زاروکن عرب جی درسین کردی دبینن. زمان امتدا خواندن دو زمانه، زمان کردی و یا عربیه. زمان کردی جسفه یکی ده دست بیده که جبن که ام بنگه که جوان را چیه دکن. درسین دبستانه به کردی نه لی پرتوکن ریزمان کردی ده دست وان ده تونه نه. جبو پرتوکن کردی سریل شارداری آمده جدانه لی حتی ناج شارداری تو که جوان را نبی آلیکار. ما مجتمع كردي هنا اللي اما يعني برتوكا متن يعني مشونا شارع داريه مجوار دردي خوغوت حتى تجاوب جوانا هذا قومي ور نمري خدانا ما تجاري مامۆستا دixwazin rojek zûtir ew vegerin ser axa xwe û di Rojavayê Kurdistanê dersên matematîkê jî bi Kurdî bidin. ام دخوازن وگرن ولاتي خوا ام درس خو گشي بكردي بدن حتى ام دخوازن يعني انا وك ما امتشلو ام كرمانج بما كردي معلمه ام دخوازن عربجي كردي بعلمن کوبانی رو غمگینه دشاوی تلاش بخوینه حسری چاوند بارینه آخ کوبانی. Hem bajarê Kobanî û hem jî tevahiya Rojava li ser zimanê van zarokan e. Ew dibêjin yek deqeyek jî hesreta welatê wan ji dilê wan dernakeve. الغازم هرما ولات خوا بريكري هری زیده و از بریا از خواستم هم باجاری هری زیده. من خازن ام بفجرن ولات خا ام مزكن تشابوي مثلا كأنا داعش هاتن ام قشرة فيان فرا ام خازن داعش شريج باما وام هرن فجرن ولات خا Li welatên aram xeyala hemû zarokan bi destxistina kariyereke mezin e. Lê xeyala van zarokên penaber tenê vegera li Rojavayê Kurdistanê ye. Her yek ji van xwendekaran ji bajar an jî navçeyeke cuda ya Rojavayê Kurdistanê ne. Xeyala wan a zaroktiye ev e. Vegerin welatê xwe di nav rojên azad da dibistana xwe bi Kurdî biqedînin. Maşallah dekak. Rudaw Ahmet.